بله تماشاوان هجا خوش کو برایم بریز ده برنامه می ایرو دا برنامه پیو رامان ایرو میوانه ما دکتر لزگین چال مجارا کو ام هیرو لسر گفتگو بکن زمان کردی آستنگو انگلن دریاوه دا و گشکرنا زمان کردی ام جمیوان خارد بیجن تب خیر هاتی تب خیر هاتی سرسریز جوابان دکتر پرسا پیشی یعنی وقت لایسا کردن هم همو میوانه خود پرسن دکتر لزگین چالی کیه؟ جبوی تماشاوان ما تناس بکن ام هنگی تناس کن از لزگین عبدالرحمن چالی ما بله سالا 1968 از جدایک بومه و اف دور 22 سال از وک پزشک دخبتم بله و برجی جارنا مخاب زمانی و مجول کریه یعنی کاری کوم کریه کار غنج کاری خوی وک پزشک زمانی رجا علاقه دار بومه بله چاوت کنی و رکفتنه که نافبری زمان و کار پزشکی جخوا پزشکی من وک پیشه منه بله جبوی پیشه وقت تگو هنگ جاری زحمت کمروف هفسنگی جیان خدا چکه لی وقت ترخان کردن من پارک جیان خدا ترخان کردیش بو پزشکی و پار دیجی از وقت چوا از جاره که الکنفرانس که زمانی ود گریم لترکیه حوالا جی دیار بو از دو نوچه آن دیتی بون که از لوی داریم یک جه حوالی من هری نزیک هاتو بو بالمن لدرمانگه ها من لکلینیک ها من بله گو از بری چتاکیش تا پرسم دکتر نزانم تو بسر خبات خواه زمان و اوی را تودکاری سر پزشکی خواهی خواه سر وقت بکی بله مگو ها تو دبینیش برکو از به مجارک دیره دخبتم دیار وقتی من بو خبتی نار سر پزشکی و سر وقت بو نار پزشکی دانی نه لی کس هنه که تنه پزشکی دکن بدیتناته لی مجول عرض کرین عرض فروتن نظانم دشتی دی خوشیا جیانه گره اوه نه دوانا نا حسبینی که او تشتاک دیره مجولن تو تنه من دبینی که جبر که مجولیا من يعني ديارك هاتشيه مجيليا او جدا جي مقولنا ممكن يكون تاني كاربي بزشكيه جي بقاسي من د بزشكيه دا دشتي نو نخوينا لي دراز بيجي هنا كي هفسنجي درس كرن جارنا بزحمته يعني بكيماني روجي ساعتك ساعتوني از خوندنا بزشكيه خواجيتكم لسر جارنا دبيني نخوشك هيك و تيت البالم درمانجي از بيدفي دبينم جبو نخوشياوي از هناك تشتدي نو بخينم وهناك جاراجي كو نخوش روجانا جي هبن تشتكي نو جي دنافا دنبه مجار هنا مجارين جرينجن كو بزشكي ده هنا استخازم جارنا دي سال ليفا جرم والكتبن كو الجامعة هنا وكتبن بزشكي از وانا دي سا وك سر وقت بون دي سا بخينم ل وك اوايك نورمال اسكارم بيجم روجان بروجي ساعتك خندنا منا بزشكي هر هي بله دكتور ادزانم تبينيات السر وشيا نوجدار هي لامر سر وشيا جي راوستن لید آلی کی دنده تدبینی زمان کردی ایش و آزار خواهند به تیمار کرن وکی مساقه کی نخوشکی تمام يعني دبكو يك جسده من كو از بزماني راجع علاقه دار بم يعني او بكو من جديد براستيج يك جا ايشن كردا زماني ويا وك بزشك كو از چاره سرا خلقي خوابكم دوي وك بزشك چاره سرا هناك جالين جواكي و زماني جبكم جبربي من اوري هالبجارت يعني جخا بارك جوي جيروكي من دهف بيفينا كيت قال تلفزيون الدنيا داجي فيجرا بله ما جبخا او هف بيفينا ديت وبراستيجي لسروي هف بيفينا حسكرنا ما اشترت شيء ما خاص به ميفانا ماشي وشان وجدار چما يعني الباتا نبهجران جي دكتوره كي رات بيجي نوجدار تتخازي تبيجي بزيشك نوجدار يعني دكوكا خدا وك جارنا كرد تشتي وهاد كند بيني مثلا هنا كود بيجن سير حكيمه
بله سیر بخوا سير گیاه که نابه حکیم یکو حکمت الجمعی هی آنم بیشن بری کسی که دانا اوی دانا اوی زانا بری جوارا دگوت حکیم اجا یکو زانا بون تبی تدی کار نوجداری یعنی کار دکتری کار طبیبی جدی کر لی کردا جسیری راجی جگوتیه بیشن حکیم پیوان نوجدار جی تمام سروی بنگه هاتی آوا کرن دکوگا خدا نوجدار یان نوشدارو دارو یعنی درمان نوشی وقت پیوان من کردی دا وقت نوشیگان به مایه نوشیگان به یعنی صحت گیان تبه خوشی و سلامتی گیان تبه د چیوانو کن کردن داش بون نمونه مثلا از بحثایی که شوانا بکم د چیوانو که رستم و زوراب دا زوراب کروی ویچخه که رستم کره خو زوراب بریندار ده که السر یعنی البر مرنه بيد حسكو كوريوية اجا غازي ابن دردورا خودك كو هر نوجدارو جرابين النوجدارو وقت بعربي از باوركم تيغوتن آوا حياته يعني او درمان هر دردكي آوا گيانه آوا نمريه نوجدارو تمام قلت خشبير ماك دكتور يعني وكي افسانه قلقامش لمت جيانه دقري او جهه جيانه دقري جبوي زمان جبوي خلود بردوان بجان نوجدارو تمام تشتك دوی کاتگوری ده یعنی دوی مقوله ده یعنی کام بیشن درمانک آن دارویه که نوشه یعنی صحت جته یعنی که نخواش البر مرنه جیبه بوی درمانی دیسا ساخ ود به اجا او نوجدارو دکوکا خود اوه یعنی نه او کسی یکو دکتوریه دکه یعنی وقتا تو بيجي نوجدار آن نوجدارو یعنی وقت مرة بيجي سیر یعنی از نه سیرم از دکتورم از نه نوجدارو مجی از او کسیم یکو اگر جمعی هبه نوجداری بده نخوشان يعني والشاب خاب واني بفيرنجيب كارهاتي يعني جبر سود وبرجواندين دالي لا شو تندرستي ده خلق جي برجواندي اردگري جوي هايرا جي قوتن سير حكيمه بوي رنگي جي نوجدارو صحت ده بويا سلامتي ده بويا نوجدارو اذا الجام كردا بويا او كسيكو كار دكتوري جدي كبويا يعني وك امبيجن بويا طبيب زمان كردي وك زمان انجليزي يا عربي نه زمانك يقرتويا د وجهه ده تدبي سدامو اگرن وچن سدامن نبونا زمانك كردي اگرتي پرانی سدامن دیروکی جواکی سیاسی ما کردانه یعنی جبر پارچبونا کردستانه لسر 4 ولاتان ادی زمان کردی درفت و دلیوه جرا چه نبونه که زمانه که یگرتی خانی شابده یعنی که دسالاته که کردی یا یگرتی که دسالاته بسر همی آلیان کردستانه آن ام بیجم بکیمانی لسر پرانیا کردستانه هبا بیچ اخیوه ما زمانه که کردی گرتی جی هوا از گل جارا دبیم و کسی دیجی بریا مگوتنه که اگر دسالات وقت در دسالات میراکی آن میراتی میرنشین کردی وقت مثلا میراتی بوتان آن هکاری آن بهدینان بله دوام آوه عمره و درشتر بویا مثلا ام بیجن حرفیان وان میرنشین لصد سال 19 به پاش کتا ام بیجن هنگ جوان میرنشین حتی 100 سال 20 جی هاتبان دبکو بكيماني 100 سال 19 عمريوان ميرنشينا ما باش بالكو برانيوان للنيفيا ايكي يعني دسبيكا 100 سال 19 هاتن جناف برن جالي عثمانيا ليكو اگر ما بان از باردكم حتى انها مجي زمانه كي قرتي دهبويا ان امي بينغاوه كي جوي زماني نزيكتر كتبان جبركو دسالات كردي کو دسالات بسر همین پارچه کردستان ده آنم بیشتر بسر پرانیا پارچه کردستان هبه نبوده زمانی که اگرتی کردی جمع نبوده دشته که کوته دیتن جارناجی د پناسکرنا زمانی اگرتی دا شاشی هنه هنگ جار زمانی اگرتی چیدبن بیکو ام بیشتر وک امنها بیشتر دسالات هبن بونمونه زمان قرآنه آن زمان قریشیاش بو عربا بو زمانی که پیروز و همی عربان بيجري عن التزام بزماني كر وقت زمانك اجا تشز دسالات وحكم وحكمة عربي هبن آن نبن عربان جبر بيروزيا قرآن زمان قرآن وقت زمان خويا أدبي بجرانت والسروي زيدا كر وآوا كر
لي جارنا دبيني كو بريا ده صلاتك ام بيجن زمان مثلا انجليزي ميناك جواز ميناكا زمان لندنيه خلك لندن ادي بو زمان ستاندارد جبو انجليز انجبركو ده صلاته شاين انجليز لندني بسر همي دفرين انجليزي اخر ده بلاف بو او بو ويلز وانا ده لي د كرديه دا روشك وها چنبو ام دبينين دسپیکی برجنگ آن ام بیجن هنگ نشان جوی پیواجوی هنه اگر راز به علی حریری جوی حریرا باشور کردستان به و هنه کسی بیجن که نخیر علی حریری جه حریرا ام بیجن هکاریه چه هر دو جیبه تشتك جوي ارغومنتا من جوي گنگشا من نه گورتنج برکو علی حریری دو کاوی بخواد چه حریرا هفلیره به چه حریرا هکاریا به دفوكاوي نه دفوكا بوطانيه لي وقتاك مروف هلبستن علي حريري ابن ماي دخرينه بيد حسك طامك دفوكا بوطاني تدهيه او چه بوطاني تدهيه يعني او نشان وينه كو اگر ودا صلاتك والميرنشينين كردي ده هبويا بردوام بويا وش اخي مثلا او دفوكا بيجن دفوكا كم دفوكا بوطاني نه نازدكن وك يعمل جزيري او ويبقى دفوكك ستاندارد انا بيجن وقت زمانك يقرتي يا ادبي جبو كردا ويبقى تحسب كرن لي او دليفين ديروكي وسياسي جبو كردا چنبم حتى نهاجي روش هربي رنگي بردوامه باش دكتور روجلات ناسي الماني روجر دبي تفلي كو زمان كردي جي جروب زمان ايرانيه لي زمانكي سربخايه و تايبتمندي وهن تایبەتمەندی زمانە کوردیت کردانە و سەرخابوو ناویت کوردی دەبێ مرۆڤ لێ بنێرە کە ئەو گوتن دەچێ کۆنتێکستێکی داهاتیە گوتن ji ber ku piraniya kesên ku diwarê rojhilatnasê de dixebitin ew hevokina bixwe şirovetkin û ravetkin yani ji ber ku hinek rojhilatnasên berê û heta niha hinek ji zimanzan û rojhilatnasên îranî jî wiha didin ديار كرن كو زمان كردي دفوكك جي دفوكن فارسية يعني نهاجي قالك كسانة يكون دوار زمان ناصية دال إيران دخبتن هزرك وهذا دن بيش كو زمان كردي دفوكك دفوكن فارسية جبرك أو دبي چارچوبه هزرا پان إيرانيستا إيرانيا دبي كو هناك جوا نتوا پرسن إيراني گنگشاويد كن يعني كو لإيران تن زمان فارسي هي و زمان دي همي تن دفوكن اجا دوی کنتکست دا ودگرن کان یا فارسی لی دوی کنتکست دا یکو ام دبیجن زمان کردی زمان خسره لی دیسا جی زمانک جی زمان مالبات بن مالبات ایرانیه دوی بن مالبات دا زمان فارسی هیا کردی هیا بلوچی هیا پشتو هیا گیلکی هیا مازندرانی هیا شهمیرزادی هیا کمزری هیا حتی ام بیجن اوسیتیمه هیا اوسیتیا جورجیا جی و سغدی هبو یکون ها جوا زمانه یکو بر به نمانه چونه یعنی حتی از باورد کم 100 سالا 12 حتی 15 جی ازاینی او زمان وقت زمانه که خواجهی لهنک هریمان ما بو لی اف دوری 780 سالا نمتکارن وقت زمانه که میری به حسبینش برکو ایدی کسب ناپیوه لی اف همی زمان مالباتا ایرانی نه زمان کردی جی یک جه زمان هری خورد گن وی مالباته یعنی دبکو وقت بلاف بون و وقت دولمندیا ام بیجن ادبیات کوپی هاتی نویسین وقت فارسیه نبه مسوگر لی جالیه سرخابونا خویا زمانی و چه فارسیه کمترنیه اگر زیادتر جنبه جبر کو پرانیا او تشتی کو امنهاد بجین جتایبتمندی زمان کرمانجی نه یعنی دوکا کرمانجی د کردیه دا دکوکا خدا فارسی جی وهابویه لی فارسی جبر باندورا ترکیه جبر باندورا عربیه جبر گوهارتنا دمه گوهارتن بسر دهاتنه لی ام بیجن کردی و کرمانجی و خما یعنی کنها تو او کو فارس نهاش خود حسبین ام بیجن وقت زمان پهلوی او کو کور نویسن اخمینی خامنشی اپی هاتی نویسین زمان وان کور نویسا زیادتر نزدیکی کرمانجیه نه زیادتر نزدیکی فارسیه یعنی یکی کو بخوینه دبیجه اف
كرمانجي نابجو كو فارسينا يعني او قاسي نزيكي كرمانجينا جبو نمونه داریوش مازنترین یک مازنترین شاین خامنشیا لسر کورنیوی ساید به ازم داریوش نابجه ازم دارایی وش نابجه منم داریوش که تو به فارسی ببیجی ببیجی منم داریوش لنابجه منم داریوش بجه ادم دارایی وش یعنی ازم خودی مملکت خودی ملک و مال و وک تایبەتمەندی دی هەنە د زمان پهلوی دا ام بجن یک جواب تایبەتمەندی ارگاتیویتیه ارگاتیویتی د پهلوی دا مایه بزلالی د فارسی دا نمایه لی د کردیه دا نمازه د کرمانجیه دا گلک به اشکرای ارگاتیویتی هەیە یعنی افجی نمونه مثلا ما قلت جبو خبطاندنا ليكر عن فعل عربي دبيجن لازم ومتعدي ام بيجن تي بار ان تينا بار درباز ان درباز ان وكي بوي ترمينولوجيا نهال باكوري كورسان تيب كارانين دبيجن ليكرن غارغوهز و نغارغوهز مثلا ديتن و از بيجم وك چون از دچم چون ليكرك نغارغوهزه يعني تاني بمفغري داي از دچم و از چوم يعني کس ناید نافرم لیکرکی تواوا لیکرکی نگرگوهز یعنی تنه به یک وی کاری دکه و کار بخوا و گیره دایه از و چون یعنی از دچم لوقتا تو لیکرک دی هیا کل گرگوهزه آنم بیجن به عربی دی بیجن متعدی دیتن از دبینم تو لبنده دبینی که از چه دبینم از کی دبینم یعنی از تا دبینم لی وقتا تو بحثا چونه دکی تنه از چوم يعني وهذا يعني نا ام بيجن مفعول نجرك باش دكتور يعني د كرديه دا خبطاندنا و هر دو جورين ليكران نوك هبه د دمانها و د دما بهوري دا تو دمانها دا بيجي از تا دبينم و از دچم لي د دما چوي دا تو بيجي از چوم من تو ديتي بله يعني تيبا اي زين وهما منجي دبا از يعني ويشاخ يعني جي خد باش دكتور اما هين لسر ليكرا چون اما لسر وراستن تماشاوان هجا خوشك برايم ريز اما مالبركه بيدن واما دي سال وگر بله دكتور يعني اما لسر تشوينه ما دنگ ذكر از چومو بله يعني مگو وقتی کو لیکر ما نگرگو حزب وقت چونه اوای خبطانت ناوی جبو دمان ها و بهوری وکیه که مثلا هم بیجن دو بیجی از چوم يعني کو از دوهی چوم از سالک بری نها چوم از چوم و از دچم لی جبو دیتنه تو به همان شوازی بکارنانی تو دبیجی از دبینم لی من دیت تو نبیجی از دیت یعنی جبرکو او گریدای خبطاندن آوان جورین لیکران کو برکار آن برسر گرکه او عربی دبیجن مفعول آن به زمان الاوروپی دبیجن اوبجکت یکو اوبجکت خازیت وقت دیتنه وقت گوتنه و ام بیجن کشتنه اوانا یک او لیکرین کو اوبژه دخوازن یعنی مفعول آن برسر آن برکار کی دخوازن خبطاندن اوان گلوان لیکرین کو اوبژه نخوازن تنه سوبژه یعنی تنه یکو کارید که به وگریدای به علاقه داره خبطاندن اوان گل هفدو فرقه یعنی یک تایبەتمەندیان کرمانجیه د زمان پهلوی دا جوک مگوت وهابویه لی الفارسی انها نوهایه يعني او فارسي دور كتيه جوي پهلویه بوی رمانا کن بحث ارگاتیویتی کر لی کرمانجی هشتا مای یک جشاشین هری بربلاف نها ده مدیای کردی دا در روزنامه‌وانی دا ده تلویزیون دا نمازل باکور کردستان جی اوه که دوی وار ارگاتیویتی دا شاشیا دکن تدید بیجن مثلا من تدید شاشه یعنی نه کرمانجیه یعنی لگوره شاشی به معنا که تو استاندارد که جبو زمان کردی دانی دوی استاندارده دا من تدید شاشه دوی تو ببیجی من تو دیتی یعنی دوی ارگاتیویتی دا اف د کلاسیک کردی دا هیا و لگور منطقه ارگاتیویتی زمان کردی جی
لي وك أوايا كي هرمي جوهرتن هرمي لهمي دارن دنيا هنا يعني أو هرم كارن دفوكن جدا هبن و دفوك جي الجور إخوة راستن وچه شاشی جدانینه لی وقتا که ام بحثا جارنا تدی زمان ناسیه ده ام بحثا شاشیان دکن آنا بحثی راستیا دکن لگوره استاندارده که ام تی وی استاندارده تیم پیناسا کرن وی پیناسا کرن وی استاندارده ده بیجه مثلا وقتا تو بیجه من تدید شاشه يعني جبر وی يعني دیسا دو وارده يعني قال لك روشلات ناس و كسن هانه كبزمان كردي دا آخفن وش خلق كردن دبی زمان کردی زمانی که آریه زمانی که رسانه زلاله روز بر روز پیشت کبه از خوازم یعنی او پیشکتن هنه که زمان کردی بخارتینه چیه دواری زمان ده یعنی زمان خواب خواه پیشت خیلی پیشکتن جبو زمان براستی گریدای روشا جواکیه یعنی کو کلتور آن فرهنگ ملتکی یا نتوایکی پیشکفتی به آلیه بیجن کرسته مادی و مثلا بیجن آن آلیه هزری دا آن آلیه فلسفه دا زمان جیل گوره پیش کرد یعنی پیشکفتن و پاشکفتن از زمانان یه زمان ناسیه دا نیرینه که بیجه زمان هنک عشیرن پاشکتی یعنی افریقی جی بقاسی زمان انگلیزی آن روسی آن فرانسی پیشکتیه وقت زمان جبر کو تیرا دانستاندن وان نتویان وان کسان به هفدو را دکه لی وقتا تو تی بحثا پیشکفتن مادی دکی بیجن مثلا بیجن وقتا تو بحثا پزشکی دکی طبی تو وقت بحثا فیزیکی دکی تو بحثا کیمیایی دکی تو وقت بحثا فلسفه دکی نظام چه دکی یعنی او زمان کو تیراوان در برینا بکه یعنی خوال دوان بیاوا دا خبتان دبه مثلا بیجن دوار فیزیک دا زمانی که هاته به خبتان دن تو بیجی او زمان پیشکتیه چما اجبر که بکیری فیزیکی هاتیه بوی رنگی کردی مروفتکار بجه پیش نکتیه اجبر که هیچ اف زانستین ما بحثوان کر نبونه کووین چیا و زوزان کردستانی زمان کردی لی دواره که دیده زمان کردی هم بیجین زلالی و پیشکفتناوی هیچ بر که بنگه که آل ادبیات دا کهونه یعنی بیجین کهوناریا زمان کردی جبو ادبیات جپرانیا زمان زندین اوروپی زده تره یعنی پرانیا وان زمان اوروپی ادبیات وان یا کهون کوکنوی و کردی کهونار نینه یعنی بنویسین لی او زمان وان بونه زمان دولته لزانگهان تیم خوندن دراگهاندن دا تیم کارینان د پرورده دا تیم کارانینان و زمان کردی نکتی وان وارانده مثلا بیجن لپارچه هری مزن یا کردستانه که هم بیجن باکور کردستانه هیچ تا زمان کردی نه زمان پرورده یه هیچ تا زمان کردی بدرستی نه زمان مدیای جی همی خبات روزانه یا سیاسی یا جواکی یا زانستی یا پرورده یا بازرگانی به زمان سردست که زمان ترکیه تید کرن تا پرجاران روشنبیری جی به زمان ترکیه تمام روشنبیری جی به زمان ترکیه كتوها بحث زماني پیشکتن و پاشکتن بکی طبیعی توی بیج زمان کردی زمان کی پاشکتیه جبر که دوان واران دناهتی خبتاندن لی زمان کردی زمانک پیشکتیه جبر که بنگه هاویا ریزمانی و یا زمانی یا سر بخواه و یا تکوز و یا بگره هیا و بیاوین آن ام بیجن پتانسیل و شیانن بر بپیشچون بر زمان کردی وکرینه گونه زیادتر بجیا زمان سردستن ما وقت زمان ترکی و فارسی بچه آوایی که کم ترجینین یعنی افجی راستیه که زانستیه نه نجات پرستی لی پیوانک اوبجکتیف راستی که دمم لزمان روجهلات ناوین تماشت کن وکو فارسی وکو ترکی وکو عربی و کرد ناوانده زمان قرآن bu zamanı sereki jboya Araba دوات بیجانده زمان کردی جفارسی و ترکی گلکی بلندتره دوات بیجانده لیش عربی نه بلندتره تدبی اف اگر و صدمه که هشتی تباور قاسه سالجی کرد نوالادی که سربخوابن سرخوابون آوانه پولیتیکی تنبه زمان ما به نزانم کامم درستیش پرساته فیم کرانه لی خواه پیوانک مگو دوات بیجانده زمان کردیش زمان فارسی و ترکی برفرتره یعنی زمان جیران خواه دراوسی خواه لیج
عربي لا فراتر ام ب ترمینولوژی که زانستی بحثایی بکن ام بیجن او پیون ام بیجن پیون بنگهین یعنی زمان کردی اره جوا پیون بنگهین زمان کردی دولمنتر ج زمانه که وقت زمان ترکی اجبر کو زمانه که ام بیجن زمان ترکی دبره دا زمان هناك عشيرين كوچر بيل سر برسا حسبان تنه بشر و كشتنه و گردان بون يعني نه زمان شهرواري عن سيفيليزاسيونك خواجه و جيگرتي بويه گلک پیو ام بیجن وک پیوین دیوانی وک پیوین زانستی وک پیوین ام بیجن جیانا چاندنه وک پیوین گریدای جیانا باجران و گندان ممکنه در زمان ترکی دا نبن تا اوینی و دلداریش زمان جیران آنیا بش بوی خبطان دن طبعا بجا زمان کردی دوی آلی دا ام بیجن وکابیولاریا بنگهین او پیوین بنگهین زمان کردی دا طبيعي زمانه كي وقت زمان تركي زنگين تره لي د بيواجوه كا ديروكي دا وقت زمان تركي في 600 سال زمان عثمانيه و حتى نها و كمارة تركي جهاتيه فكر دي بيواجوه 600 سالي دا تركان زمان خوي تركي جارنا مل بمل فارسي وعربي وجارنا جي نمازت زمان كمارة دا وقت زمانه كي سر بخوا دا خبتاندن و دزگین خوین دولته و ین پرورده آبوریا خو هر تشت خوابوی زمانی مشان دیه دوی پیواجوی دا پیو هاتنه چکرن که هنک جوان جرکوکا پیوین ترکی بونه هنک جوانا جی پیوین وک فارسی عربی کردی و زمان وک لاتینی وک ایتالی فرانسی انگلیزی جی هاتنه گرتن گلک پیو هنن هاد زمان ترکی دا که روزانه بکارتینن بکوکا خواج فرانسی آنجا ایتالینه گلک پیو هنه که روزانه بکارتینن بکوکا خواج کردی آنجا عربیه یعنی اف جی چتکی زلاله دوی وارد کردی راسته زمان وکم بیشن زمان عربی آن حتی جا عربی جی کارم بیشم هنه که دولمنتره اف دولمندی وقت مگود گلک جارا گریدای روشا جیانه یعنی بونمونه ملتکی وکم بیشن اسکیموین قبا یعنی اوین وک باکور فنلندا ممکنه من جاره که خوند لایسلندا جبو پیو بفر وان 24 پیو هنه بله جبو بفری لی ممکنه یک جوان قبیله که هم بیجن لاستوای دجین جبو نمونه لاندونیزیه چجاره بفر ندیت به و پیو وقت ناو بفر زمان وادا نبه اجبر که ایدی نبویه مثلا عربا دباكو نزيكي 35 ناف هبن جبو حشتري بله جبو دفايه مثلا 20 ناف جبو شور هنا وما كرد اري ما كردا ممكن اكو 6 ناف هبن جبو ام بيجن هجيرو تري يعني كاتل دفره خوتا تشي هي جينغاتا تشي هناك جدولمندي وخزانيا زمانه جويز جينغاتتن جبروي مروفت كاره بيجكو اري راست زمان كردي دفكابيلوري يعني ام بيجن بيفن خوين بنگهين دا دباكو زمانه كي وقت زمان تركي زنگين تربه دكتور يعني مدقوت يعني جبوي شاش جما فهم نابه يعني مدقوت ناف نجات پرستی نه نجات پرستی و تشتكي درجي ما بو بيوان بفارسي در جبركو زمان كردي يك جي جروبا زمان آري يعني هندو آريه براستی زمان كردي خباراست توا نسر بخبو لزمان فارسي تجي پیون عربیه تو بخواج فارسی تخونی مج فارسی خواندی جسدی سه جی پیون ادبیات آوان بی عربی نك او قالك تشتكي متخصصوا بيفانه مسوغر نها دفارسيه دا قالك زدت دفارسيه ام بيجن وك فارسيه كو تي بكارانين وك زمان فارسيه ستاندارد انا بيجن وك زمان فارسيه بيفان كده بيفن عربي قالك رجاوا زدت رج بيفن عربي زمان كردي دا او جي جبردو ساده من سلكيه یک جوان زمان عربی وقتی که زمان لینگوا فرانکا زمان هم بیشن همین توین رجالات ناوین بو و زمان زانستی بو کسی که به فارسی جر علاقه دار دبون نچار بون وان پیون عربی جارنا کار بینن جبر کو او پیو دریا خویندن لمدرسه دینی دا و الگلک وارندی دا او پیو هاتبو ناو زمان وانا جی کارتینان الالیه که دیجی هنکا دو وقت که دا زمان فارسی دا بکارانینا پیون عربی و زانینا عربیه
وەک پیوانێکێ ji bo xwebelindîtina xwe yanî çi qasî te peyvên erebî zêdetir bikarî naban yanî nîşaneka wê bû ku tu zêdetir xwedayî tu zêdetir rûşenbîr û ronakbîrî yanî em bêjin rewşeke nesaxlem yanî rewşeke nexweş di zimanê farsî da jî ji nemaze piştî êrîşa Moğola û heta em bêjin çêbûna dewleta îrana nûdem di zamanê Rezaşahê Pehlevî da ew rewş berdewam bû yanî kesên ku zêdetir peyvên erebî bikarî navan nîşanaye bû ku zêdetir rewşenbîr in ew jî rewşeke nesaxlem bû. Gelek yanî lêkulîn di enthografya de di ziman de dibêjin ev Kurdana şînwarin mîdyan tevî ku te jîn hewa anî ser ziman gelek kes di ser vê navçamera derbas bûn wekî kesên talanker êriş dikirin Teter, Moğol ta İslam yani bi navê fütuhatan da evana gişk hatin. Çi dêlinê ku rastî ji me re tekez bike ku em rastî şûnmayî wan in. Rastiyek zanistî heye wek aliyê xwînê ve mirov nikare bêje ku kîjan netewe ji van netewên ku niha rojhilata navîn mane ji koka xwe ji kî nifşê berê ne ji ber ku têkeliyên nejadî yên xwînê di rojhilata navîn de wek gelek herêmên diyên dinyayê lê em bêjin rojhilata navîn ji ber ku cihê girêdana her sê parzemîn an qareyên mezin ên wê çaxê Asya, Ewropa, Efrîqayê bi hev rabûye û cihê damezrandina kevintirîn şehrewarî an ku hezaretên berê ne herêmek pir tengasî bûye herêmek pir şer û şûr bûye wek te got talan, serdagirtin, kuştin, revîn, mişexbûn, penaberbûn hemî tiştê de hene ji aliyê xwînê ve mumkin e zehmet be tu bibêjî niha gelek ji wa Tirkiye ku Tirkiye hene naşibin Tirka yanî bi xwînê ve an Kurdin an Erebin an Yunanin yan Ewropî ne yanî Yunanî ne filan an Bulgarî ne an Romanî ne lê niha wek Tirkî dipeyvin û xwe bi Tirk jî dihesibînin her bî rengî Kurd jî û Ereb jî û Fars jî yanî têkelî gelek çêbûne li herêmê divî alî de lê aliyê dî tespîtkirina ya zimanî ye erê زمانê mîdya zimanek Pehlevî bûye wek zimanê Exmêniya. Doktor em dixwazin kî lêborînê li te bikin em li ser ziman em bisekinin lê piştî vê navberê. Tamaşevanên hêja xwişk û birayên birêz em navberekê pêdin û em dîsa li mîvanê xwe vegerin û em sehbeta xwe li gel wî berdewam bikin li benda me bir. بله تماشاوانên hêja xwişk û birayên birêz em vegerin alî mîvanê xwe û em axaftina xwe li gel wî berdewam bikin. Doktor Berî em vegerin ser mîdyan û pirsên lêkolînek vê dawî derket dibe heger te gor DNN ku te yanî taqîkirinekê ji însana re çêkî ji 100,000 kes wê yekî xwîna xwe vegere ser Cengîzxan. Çiqasa rast e nerast e ez nizanim yanî lê divir da mebesta min ji vê gotine çi bû bi rastî em di xwînê de em nikarin bibêjin yekî sedî sed ev Kurd e yan Ereb e ji ber ev navça wek te gotî sê parzemînên kevin digihan ne hevde cê her kesî bû ku tê re derbas be û êrişkê û talankê wek me got Teter û Moğol û Ereb û Tirk û ev hemû kesana hatin Yunanî hat û Skender hat kes nizane yanî bêje û nikare bêje yanî wekî ew nizahane kul ba Fransiyan derdket got xwîna min e şîn e ez ji mala şahanim yan em jî bibêjin xwîna me şîn e yan sor em sedî sed Kurdin ne bi rastî jî yanî lê di ziman da em dixwazin vegerin ser ziman li bi rastî wek te got yanî di diwarê xwînê da ji aliyê zanistî ve çi دلیوه نمایه جبو بیرو هزرین ام بیجن شوینی آنی گلکین نتوا پریسانه ام بیجن وک بیجی وکیا کو نازیات دگوت خوینا آلمانی نظام خوینا آری خوینا جرمانیک نظام چه اتکالین مرو گلک جوی زیادترن دیرو که ده هاتنها
لی دوار زمان دا اره مرفت کاره بجه که کردی به رنگ مایی کردی زمان کردی به رنگ مایی پاشما یک زمان میدیایه وقت ما گوت برکو زمان میدیا و زمان اخمینیا وقت یک بو یعنی نه وقت چه ام بیشین تنید وقت دو دفو کم بون وقت ام بیشین وقت حکاری و بوتانی یعنی اگر جداتی جدی ناف برواده هبون نه تنید جداتیان وقت جداتیان دفو کم بون نه یعنی یک زاراف یک زاراف یعنی دو زاراف جه یک زمانی بونه یعنی ام میدی بیشین و پهلوی بیشین اجبر وی وقتا کن تو ببینی که او هفرگریدان آن بردوامیا زمانی یعنی جمیدیان حتی زمان کردی هاتیه بیو رنگی که مروفت کاره بجه که کرد پاشماین میدیان آن پاشماین هر گلکی دیبن اشعالی زمانی و اره لیج آلی خوینه و مروف نکاره بجه یعنی جبر که دوبه که گلک کسین که بکوک آخوا آشوری بونه دناف کرده دا ایدی بونه کرد لی ام بحثا زمان کردی بیوی رنگی نها دکن اره اف زمان کردی بردوامی یک جوا زمان او کم بیشین دیساجی تتکز دکی هم شنواره وانم برمای وانم وک خوین نه لی وک زمان اره اجد بجم زمان اره جبر کو گلک باندور دیل سر زمان کردی هنه زمان ارمنی هفسین ما بونه جیران بونه گلک پیوین ارمنی دو کردی ده هنه گلک پیوین کردی ده ارمنی ده هنه هر دو جی آرینه یونانی هبونه مثلا بیشن پیوین عربیش برکو هفسین من گلک زمان کردی ده هنه پیوین ماجی زمان عربا ده هنه لی جالی خوینه ده روش به تمامی روشک جدایه جناب دکتر زمان کردی ده زاراوا کرمانجی یا جوردا جدای زاراوا کرمانجی خاردا او یا جیردا کنها ناولبی سوران او سورانی بخشتکی اجی ورامتشتکی نراسته جبر سوران امارتک بو یعنی نه زاراوا بو هر دو زاراوا بسر هبو یا سر هبو یا بن هبو یا جیر و جور هبو جناب ده کردی دا یا کرمانجیا مدا جدای جناب لباس سورانی وک یعنی نمونه كما نمونه كم بدن او ده نهادا او ل ده رابردو دا ام دوين وي نتني او ام دمانها جد كاري ببجنوي يعني او جريداي و ارغاتيفيتي كم بحث كر يدن تخازم هين كي هين بيترا قلت دمان هذا از و دمك دن دا ام دبجن من دما بوری داجی تو کاری بجی از لیل جهوی جدا اتخازم و جوازی نافبری هر دو زاروان دا از ناس بکن دباکو مروف تنه یان هر دو دفکان دباکو مروف ساعته که تنه السروی مجار باخ یعنی براستی او مجار برفرته رجوی کو ام نهاد وه پیوینه دا بحثای بکن حوالن کو بخازن ان او بینارین ماین کو بخازن ببینن ان تشتکی زیاتر سر بخینن من دو نویسار نویسینه ده مالپارا نفل.com ده نفل.com کاریم یه ده ببینن یک جوان سر ارگاتیویتیه یا دیجل سر دو خانه دوخ اوه که ده زمان ناسیه ده زمان اوروپی ده بیجن کاسوس کیس یعنی نظام به عربی ده به حالت ده به وضع نظام ده چه از براستیش برکو عربی ها من جالی زمانزانی و از عربی باش نظانم دو کرمانجی ده وقت ما گفت گریدای روشا بکاراینا لیکران فعلا متعدي ولازم تدو روشنه او وقت ما قلت از چوم و از چوم يعني دما چوي داجي تو هر دبيجي از چوم يعني وقت قلت دما رابردو دا از دبيجي من نه تو دبيجي از چم و دما رابردو جي تو دبيجي از چوم تو نابيجي من چو بله و داجي تو هر دبيجي از چوم وقت انها تا بحث کرد تا قلت دما چوي دا دبيجي من نه دما چوي داجي تو جارنا دبيجي از يعني كنگيه جبوا ليكرن او دا خازا کرشت دکتر یعنی جنابته جبه هم ناس کشد ورده چی د کرمانجی دا او دو يعني گریدای روشکه يعني زمان کردی جبو جهناوان وقت گفت وکو ضمیران جهناوان ان پروناوان ان برناوان ام بیجن چه روشک دوالی هيته ام بیجن دوخ جوانا دوخه که توان نتنه جه ناوجی یعنی ناوجی و دکره یعنی هر ناوه که ام بیجن وک نهال باکور به ترمینولوژی جلال دادرخان نافدیر آن اب عربی بجه
اسم الاسم بل. اسم يعني نحوي يعني جرامري او ناف ان ناف دير دوار زماني دا دو خدايا دو روشا دايا ان روشك راست مستقيم صريح وجب عربي دبيجن و روشك تواندي ان نراست راست ان غير صريح يعني بعربي يعني مثلا تدبيجي احمد احمد بي يعني بيفك نتواندي راسته راسته احمد وك از لي تدبيجي احمدي ان وك مثلا وك البوطاني دا جارنا تيغوتن عثمان تا عثمان هي عثمان وعثمان تا اش هي وايش يعني از شوم ايش دونا بيجي از شوم اش تدبي از شوم ايش يعني او اش البوطاني دا هي او هي اري شكيناندنا وهي او شكيناندن لجهتشيا او ددافو كندي داوك هكاري وك بهدينان وهناك هريمندي ام دبيجين از شوم آشی از شوم آش نه گوتن از شوم آشی للوطن دبين از شوم ايش مثلا ايش اخي يعني او آش وقت الجهكو رولا ازيد الليزه و ايش رولا منيد الليزه يعني او جينافن كو غريداي كوما منينا د بيفي دا جينافك شيبو يعني او بيفن كو غريداي ويراو شيبن كو من دكفناف و جينافن وكوي مثلا منا تايا تا وي وي و امبيجين ما و تشتكي دناني بالا من عند جينافان دا وي وي يعني ما نيروميجي بكاراني تبي د فارسي دا نيرومي نيا د سوراني دا جينيرومينينا و د تركي دا جينيرومي د تركي دا جينينا جار ندمن دي شل ارل لند همو داره دا بكارته نه از تركي نزانم لي از زانم تركي يعني ام تخن استباريات ام كان بيجن نيرومي هي زماني كردي دا يعني جار ندد به لي تجبوي اسلام باندكي لو يعني كاتك ميبو بجا وگر سر مجارا ازو منه يعني ويش اخي ما قلت اني بو ليكرن كو وقت كو ناف ان ناف دير ان اسم بتنا سري خبت ذكر مانجدا يعني اموي وك دوخه راست يعني نتواندي بحسبين وقت قلت احمد عثمان لازقين از تو او ام هين افهمي دكافن دوي خانه ده وين تواندي وقت اقول احمدي عثماني ان عثمان آشي ان ايش خاني ان خيني اف دكافن للدبارة ماجي ومن يعني بلي. مثلا جبوي عارف دبن عارف مستفي اري او دوي كاتيجوريا دا دوي خانه دا تديسا من هيا تهيا وي ما و وان يعني يكو تين تواندن دوی کاتگوری دانه یکو نای تواندن جی دوی کاتگوری از دانه مثلا وقت تو بيجي از چوم تو بيجي احمد چو از دچم احمد دچه ليه وقت تو بيجي من ديت دكتور احمد الكنترول ينتشي احمد نتشي وقت تو بيجي من ديت تو نكاري بيجي احمد ديت بيجي احمدي ديت ان عثمان ديت اري يعني تشوا كنت اذكر من ديتو احمد جيبكي احمدي ان عثمان بكي عثمان ان وقت قلت عارف بكي عرف بيجي عرف ديت يعني كنت بيجي عارف ديت يعني داليه رزمانا ستاندارد كردي دا تو شاشه كده كيجبر كنت لشونا ازي تشونا ببوده منيت ازي دخلتيني يعني او جريداي ويرا شيء ازمن وك عربي بيجن فعلك متعديت ده هي ازمن دواره وقت تو بحث نافادكي وقت بحث ناف وقت تو بحث ناف كده دهفو كده لا وقت تو بحث نافادكي ناف وكي نافو جينافا تو بحث روشيدكي يعني روشا تواندي نتواندي دوخه تواندي دوخه نتواندي اللي جبو فعلا تو بحث ارغاتيفيتي دكي يعني تو بحث جارجوهيزي ونا جارجوهيزي دكي يعني هناك ممكن موجود يعني ام بخازن بحثاوي بكن ثاني ساعتك ام بيغ مجول بنت خلاص نابا ليه كسك بخازن د مال برا نفل دا نفيسار من دون نفيسار هنا السيرفير او شيء يكو بخازن كارمي بخير
دکتور تا دوی واری دا یعنی زمان دا چند پرتوک هنه تا چند پرتوک چاپ کرنه ناوان چنه جبوی تو مشوانه مناس بکن جاره یک بخازله وگره شخوره بخوینه وک پرتوک من زمانی من هیچ پرتوک چاپ نکرنه یعنی سر زمانی بخوا اللي وق نفيسار من هنا ووك سيمينار ووك كونفرنسا دا بجدار بوما دكوفاران دا دمال برا دا دكونفرنسا دا از بجدار بوما دو كتاب من سر زماني نهار البندا چاپينه يعني ايش چاپ نبونه يك جوانا كتابك الرزمانا كردية وياديجي بيفك چه كتابك من ورگرانديه جبو كسن كو لزانينگها زمان زانية دخينن يعني وقت بيجن دسبيك جبو زانست زمانية او جي بكرمانجي اماده چاپيه افر دو كتاب معنا انت هول لدا فرهنگك جبوي وكي بزيشك فرهنگك جبوي زمان زانياري علمي تشيبكي وكي فرهنگ ناولاتان هانا من او كتابين من دوري حفظه كتابان بكردي چاپ كرنا سر زانست طبي بزيشكي دو حفظه كتابا دا قالك جوانا لداوية كتابا وك فرهنگوك من آماده كريه جبوها بيوا لي وك فرهنگك خسر يعني وك كتاب هيش من بريار ندايا كاركي من هي او ام بيجن غين جواب حفظه كتاب بزشكي ينكم يطبيكم مكرن كردي القال جروبا كرمانجي بيترتا زمان انجليزي ورگراندنه دوسيك جوانا مبخوا نويسين يعني نويسين جو مبخويا اللي عندي براني ورگرانه اجبركم ما كتاب ورگراندن يكو كتابين باور بكري بون يعني ام بيجن كتابين كو رخصيه ساخلميه جهاني WHO منظمه الصحه العالمي او يعني بشگیریا وا کتابا دکن یعنی کتابن کوش آلیوا و هاتنه چاپ کردن و جدرن سرکینه مشروع ورگراندن یعنی او کتاب جی شو بون دو خلاک مامان دو دمهور مامان دو هر دمهوران داد چش بوی مد بیجی شبوی تماشاوانه مد بیجی یعنی دوباره زمان دا یعنی بچا بگن هل پیتر امکانه بن راستی نیاز ما و احتیاج ما به زمانی که استاندارد هیچ بوی که امکان بن به هفدر کرد به کرد را داین استاندارد نبکی تبینیه کامن هی تنه گلک جارا تبیستن که زمانی دیکن تشتکی سیاسی وقت سلوگان زمان ناسنامه زمان نزانم چیه زمان فلانه از گلک جارا وهانا فکرم از دبیم زمان هبونا ما بخواه یعنی مجبوط گشتنا جهانش زمانی زیادتر تشتک دستادانینه يعني اگر ام كرد بزمان كردي دربرينش خوا نكن يعني وك نينككي ام خوا و جهان خوا زمان خوا دبينن و زمان خوا مش رو ودكن يعني كو ام بزمان خوا نكارن افاده خوا بكن نكارن دنيا خوا و خوا بيبدن شروع وكرن بريا زمان كردي وش يعني ام از دكارن بجم ام نا كردن ان ام چه قاسي دكارن خوا بزمان كردي افاده بكن ام بو قاسي مروفن انا بوی قاسی کردن یعنی اجبرکو زمان نتنه آلاوه که مروف آلاوه بکارتینه تو کامپیوتر بکارتینی راست تو تونگ بکارتینی تو و میزه و کرسیه تو بکارتینی هر تشتکی اوه آلاون بوی معنای زمان نایب کارانین یعنی زمان هبو نامه بخواه یعنی تنه آلاوه ده دست ما داشت بو شروع وکرنا خوش بو شروع وکرنا دنیایش بو دیتنا خوش بو دیتنا دنیای زمان ما یعنی که زمان تا تیراتا نکه تو جالی مروانتی و دوی آسته که کمتر دابی ویچ آخی آن توی وقت مگو وقت مروان بره که دشکفتا دابون اوه چند پیوته هبن توی روزانه خادو کی یان توی نچار بمینی زمان نتوایک دی که تو دوی واری داشت خواه پیشدتر دبینی توی زمانی کار بینی وقتا تو طبیه دا فیزیای دا کیمیای دا خواه کم ببینی توی دی زمان فیزیای انگلیزان دستینی آن فرانسیان دستینی آن ترکان دستینی یعنی لیت کردیا دا تیرا تناکه ویچ آخی یعنی دوی کرد بگنوی قناعتی که دوی جبو کرد بونا خواه بکاربن به زمان خواه افاده خواه بکن و جا نخمه او دوار فیزیک ده آن دواره هلبست و اوینه ده نه فرق یعنی از باور که فرق دانین یعنی دوی کردبون و پلیا کردبون ده به آست و پلیا خبتاندن از زمان کردی وگیره داییه بله دکتور
براستی به هاتنات الاستودیو کیف خوش بون و لسر زمان جی از باور دکم خلکک تیره ناکی کم نخیر بحثا جیناویان برناو بکن جبرویجی مجارک گلکی فره مدا پیش یخوا هم هیوید کن ده پیش روژه ده هم دیسا جارکتن تحتکانو بن ببینن هم به آخفتن آخوا لگلت بردوام بکن تماشاوانن هجیا خوشکو براین بریز لیتشته هزید خازم ده داویدا بویجن براستی هلبستا کردی گاربو گلک برجواندی و سود بدا زمان کردی و زمان کردی حتی به روژه منها بانین هم هیوید کن همو کسکی کل سر زمان کردی دخابتن و کار دکن بای خکبیتر به زمان شیرین و نازداردن تا خلکه کتر و میوانه کیدن بمین خیر و خوشیه دا ایوار باش